kamenje, klizavo Heidelberško kamenje, crveno, od kojeg je sazidan dvorac u Heidelbergu. Nije bio na skroz visini. Nešto mi noge se ne spružaju, ali ide. Sad pokazuje 4 stepena. Opet nagib se povećava sa. Nagib, reci mi de. Kao bliža. Kurac moj bliže. Ovo je kako je ovo voda. Znači, dobar dorčak, sportski dorčak. Znači, banana, jabuka, orašasto voće, badem, indijski orah, orahovaj, oniriki, kikiriki, malo kaka, čokolade, kokosovo mlijeko. Tako ti što mogu se sjetiti šta se stavlja, ali što imaš nešto kao zdravo. Evo ga, opa! I to popiješ, a ne jedeš meso jaja kad se vratiš. Raspališ roštilj i odri po meso. Proteini. Kaže kod nas šuma katastrofa. Vidi ovdje. I što da kupujem, vidiš sa suspenzijom. Sve sam ovo